Jam ko nang dong sa Babi paggunot ako sa Babi FM ko semban bos kadazan may kadbinasi aswaw tumay mo hey 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 kopi bos yan dong sa Babi may kadbinasi aswaw tumay mo Iso hozo man tadi Bishop Joseph Loden Tizon Zoda. So nagihozo ka nangan kwiti. Kano makinangot pa ko ngabi? Samban bos kadazan, nikot pinasi aswato may mo. Kisam Zoda memuhamin doy nupuban. Rumos tatawan poindos to sombo. Titi son zoray dondong doong isotongus Momobo ibu tito hilang Au ponoy koto gonto Au Titi son zodoy vasay kivay ton iting Lumos do tavan puendos do sombo Kikahan sanang zodo o tuhuk insan tadaw Masingut pisau do tanaw Au ponoy koto hizan Tuloy tiso Nakahaw, nakalabong Tindahan no Ang tingaw kinabodo mong mondom Onway sopodo titiutu Pamabangku dolahan Kumadiyaw Son sodoy timbang pundo bohuntung Umos do tavan poindos do sombo Ikiombo sodoy pias no ponu koko subang Kibotika vidoto kingo Au bonoy koto angkat Tuloy tiso Nakaahaw, nakalabong Tindahan no O tingaw kinabodo mo mundo Onway sopo Kiado titiutu Pamabangku dolahan Tuloy tiso Nakaansaw, nakalabong Tindahan no O tingaw kinabodo mo mundo Onway sopodo titiutu Pamabangku dolahan Kumadiyaw